hariya babaga bateye indabyo ku muryango winjira nyine ku muryango munini winjira mu rusengero, kabona hari ibintu bimeze nk'amafirigo ariko ari bimeze nk'inkono birimo amazi, ayo bagiye buhagira abapfu bakayashyiramo, niyo bajyaga badaha bakajya kumena ku bantu. Uko niko nabibonaga nicaye mu rusengero kwa padiri, kagenda nkagera muri vadika, nkagenda ibyumba byose vadika nkayijyamo, urusengero rwabo uko rumeze, ibintu byabo uko bimeze, ndetse nkamanuka no mu cyumba cy'ikuzimu kibamo abantu bose bapfa bashyiramo. Burya barababeshyaga ngo bagiye guhamba, ninde bahambaga se? Umunsi umwe rero umugabo w'iwacu yari umuhereza nk'uko kwawe, yari umwungeri, yari hafi ya padiri cyane. Umunsi umwe rero padiri arambwira ati rero ugiye kuba padiri, nyine yigiraga nawe ubupadiri, arambwira ati rero ngiye kukwigisha kandi nkwereke ibanga rituma umuntu aba padiri cyangwa akaba musenyeri cyangwa akaba papa, ariko iryo banga nuzibeshya ukarimena umenye kuzahita upfa. Intahe Ngirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, unyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bene data dusangira urugendo ruja mu ijuru, bakunzi b'Intahe Ngirakamaro TV, namwebwe mwese mudukurikirana biciye mu mihora ya WhatsApp, nongeye kubaramutsa amara umwami wacu Yesu Kristo. None rero n'ubu nongeye kugaruka, ndi mwene so Niyonizeye Eri, ngarutse muri bya biganiro tumazemo iminsi, turiko turaganira na cyane ku bijanye n'iki kintu Satani yagiye yubaka mu mitima y'abantu, ibinyoma bimaze imyaka myinshi, imyaka n'imyaniko, ibinjana bitari bike, abantu babyizereramwo batazi n'ibyo ari byo. None rero uyu munsi nagiriye ubuntu n'Imana, nganira n'umuvyeyi umwe Yesu yagiriye ubuntu, umuvyeyi Aziza Christine wo mu Rwanda. Imana yagigirira ubuntu muri byinshi, imwereka byinshi kubijanye n'ibintu tumaze iminsi tuganira ko abeshi muramumenyereye, ndetse no ku Intahe Ngirakamaro TV, ndetse no ku mashini atandukanye yo mu Rwanda za Beura n'ahandi yagiye avuga ibikomeye. None rero reka mwumvirize kino kiganiro twagiraniye. Yesu abahezagire. Muvyeyi Aziza ndabasuhuje cyane mu izina ry'umwami wacu Yesu. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Muraho murakomeye, meze neza, Imana ibarinde kandi Imana ibakomeze. Wanejeje cyane nkubwiza ukuri, wanejeje, wanshimishije. Ni ubaye wa kabiri kumenera Satani amabanga. Hama muri make muvyeyi jewe yemwe nukuri, kubera navutse ndi umwana mutonya, data wanje yari umumenyesha Imana, n'ubu aracariho, ncankura nyene bino bintu byo gusenga babinkundisha, ncankura nyene ndi umwana mutonya, nkura muri barya bita abakorezi, ndabandanya mu nyuma mbandanije ndahava ndakura, ncangira abagenzi batari bake b'abapatiri, ngirirwa n'amahirwe yo kuba mu bigo byabo. Naragenda mu bigo byabo nkahamara iminsi, yego nkabayo nyene nk'umwana nyene waho, ndetse n'ibikorwa bimwe bimwe bitari bike barabinzeza, nk'ibyo kugira isuku bijya bikombe bakoresha mu gusangira, aho mu nyuma aho bamare guca ubwenge nkamenya nkakura, ndahava ndaja no mu bijanye ibi bya sonorisation byo kushira ibyuma mu isengero.
rero nagiye mbonamwo ibintu bimwe ntagiye ntahura nk'icambere hari ikintu data yora akunda kumbwira kuntu zenya ngo bashira mu masengero ngo ikimanyu cy'umusaraba ngo Yezu yabambweko ariko paruwasi navukiyemwo icyo kintu narakibonye kuko nari mfite uburenganzira bw'uko nshobora gusasura rutari rero mu nyuma niho maze gukizwa nahava ndonga bagenzi nkabaza mbere mu nyuma ndanabaza n'umwe mu basanzwe bari muri ivyo umufurera arambwira ati burya buri paruwase yose kugira ngo ibe paruwase nuko haba hariho igisigi cy'umuntu bitiriye paruwase ari barya bita batakatifu bavunyi rero nibyo ni biri muri bimwe je nabonesheje amaso yiwanje mu nyuma niho kuko naragomvye no kuja mu gipatiri mugabo mu nyuma ndabireka bivuye kuri ibi inye by'aba bantu barongorana basangiye ibitsina kuvuga abagabo ku bagabo cyangwa abagore ku bagore cyasanga umwe mu bagenzi twagendana yariko akurikirana nyine ivyo bupatiri nsanga nawe nivyo arimwe muri make ndiko nca kumayange ngenda ndavuga bimwe bimwe biza kunshikana ku bibazo ngomba kubabaza ego hama jewe rero ncamba utagiye mu by'igipatiri uko niho rero maze kuko nari umunyeshuri maze kuva mu mwaka w'icumi ngiye mu w'icumi na rimwe nungururiza nkaja ahandi hantu kuri ndi shure mvuye aho nahora niga icyo gihe rero ndagwaza mushikanje utuvukana agwaye rero biciba ngombwa yuko tumurondera abamusengera mugabo umupatiri yarahari w'umugenzi mwiyo paruwase narimwo tuca nyene aca abari watangura kumfasha muri ivyo mu nyuma turahavaragira mu buruko turataha ahubwo hacafatwa abandi bashika kuri babiri muhira bamaze gufatwa rero niho rero kubera umupatiri yava kure paruwase yarimwo ntiyari yegereye cyane aho navuka yacagira ati rero je no nzogusiga amavuta kugira ngo uzuramfasha ibi byo gusengera bano bagwaye nta kibazo acara yansiga uhari muri 2017 amaze kuyansiga nukuvuga naciye ntangura kubona ibindi bintu nahora mbona mu buryo bw'impwemo nkaryama nkabona njyamye ahantu mu bintu nkabona ndi mu bintu bimeze nabi nkabona njyamye mu myonga mu bisaka mu mashamba bisanzwe kenshi niyo niyumviriye nk'ibintu by'ibyaha nkora naca nkubitwa gose narakubitwa kandi kuva yansize muri je haciye ikintu cansunikira gukora ibyaha natinya guhera nkiri umwana mutonye ico gihe nkavyubahuka kubera ivyo bintu byari bindimwo hama rero mu nyuma abo bana hariho umwe yagwaye ngo yarimwo ngo imizimu ya sokuru abyara papa na nyokuru niho namenyeye iki kintu c'intuzenya c'abantu bajana mu mwisengero bapfuye bagiye ngo kubasomeshereza imisa canke kubahezagiza niho yacambaza ati none abo bavyeyi ba papa igihe bapfa barabajanye mu isengero nteka acambira aba ibintu buwa barasize uwo mwa bamukoresha muhira ubiturire niyo nacamenye rero ico bijya vy'intuzenya bajana abantu mu ntuze mu rusengero iyo bapfuye insiguro yavyo naho nyenda ndayimenya ubuvuba kubera byinshi ndiko ndavyibuka muri iki gihe ko mwico gihe hoho naho nabibona sinatahura ivyo ari byose namenya n'ivyo ari byo hama ivyo ndabibamwuko niho rero mu nyuma bimaze kugenda uko hagwara uyundi umwana nyene wo muri famiye wo mu miryango niho nawe twajana no mupatiri tugahita tukagenda ahantu kumwonga bavungo yanduye ibisigo nkabona twaye agacupa k'amazi agasukayo kugira ngo abohenya ibisigo nkabona afashe agacupa k'amavuta agasiga ku kirara cy'imizaraba ku kiraro aho hantu nyene ngo ariko abohanya bisigo ngo asendanya bisigo ivyo rero twarabikoranye igihe kitari gito je mbere benshi baraza muhira nkabasengera nyene mubumva nk'uwo gusenga nyene yari yaranyigishije hama abo byanse nkaba murungikira rero biba ibintu byinshi nukuvuga je maze gusigwa ayo mavuta nacengira ubundi bushobozi nabo shobora no kumenya ibintu abandi batamenya nimba ari nk'umuntu agwaye ibintu kana muri makenesa sigaye imeze nk'umupfumu hama ikindi gihe turi kumwe tuvuye ahantu gusorora mu kunywa inzoga dushika ahantu imbere y'urusengero rwaho yakorera
tubona umuntu agendagenda ikintu kimeze nk'umuntu kigendagenda mbwa kitagendera hasi. Ndamubaza nti ico ni giki? Acirambye ati jya ni jini, ati kandi awosanga irondero rya mugabo. Uwo mugabo rero yavuga yari umupatiri mugenzi we bakorana mw'iyo paruwasi, kandi cyantangaje nuko haheze ngira ngo nk'amezi hagati ya 2 na 3 bemwe imodoka bagiye Bujumbura bashitse ahantu hitwa mu Buhonga, hepfo y'ahantu hari paruwasi gwa Katolika nyene, umanuka ugira ushike mu gisagara ca Bujumbura, imodoka ikiratembagara, wa mupatiri yaciye apfa. Maze gupfa ncambona imwe mugenzi we yambwira yuko vy'ukuri ari vy'ukuri kandi babizi. Kandi kinacho cyantangaje nuko nawe yasengera abandi, nawe yarakubitwa kandi naje narakubitwa, wumva twakorerwa cyo gusenga. Rero kenshi iyo ndiko ndakubitwa nabo badayimoni nabo bwa ntisengera, aracambwira ati naje ndiko ndakubitwa. Rero je kenshi nakunda gukubitwa nk'iyo niyumviriye ku bintu nkora, nkaca niyumvira no kubyankora nabo bantu nsengera. Maze kuyumvira ivyo bintu rero naca nkubitwa gose. Ibindi nuko nawe mu nyuma yahavuye apfa. Amaze gupfa, mu gupfa kwiwe aryamye nije nagiye kumuraba nkuko byari bisanzwe. Bukeye mu gitondo dusanga yarayaguye mu gitanda, no kuvuga ntiyagwaye, yararyamye agiririye. Kandi amaze gupfa nanje uko byagenze, abadayimoni baragomvye naje kuniga, mugabo ico gihe niho havuye nca nihana. Naciye nihana mu ico gihe kuko mbonye bigiye kugukara, je numvise ikintu kinsunikira kuja kurondera abakozi b'Imana. Nca ndagandurira abakozi b'Imana, mu nyuma ndihana. Maze kwihana, bimwe byazankoni nakubitwa bica biragenda. Hama mu bisanzwe nabonye ibitari bike, kuko guhera ndi umwana murumva ko ndiko ndabica ku mayange. Nagenda hakora ibikorwa bimwe na bimwe aho amabanga menshi, kuko nagiye mba mu bigo bitandukanye, amakuru yaho uko vyifashe, haba mu babikira canke mu bafurera, byinshi nkabona rwaba ari urwanko, byaba inzigo bagiranira canke ishari n'ibindi bintu byinshi. Kunyene usanga nyene mu kibano mu bantu usanga nyene hari abantu babana nabi, nyene nkabona kuntu bagwana, kuntu n'ibindi bintu byinshi. None rero nagomba kubaza mwebwe mwagiriwe ubuntu, Imana ikabagirira ubuntu, ikabereka ibitari bike, na cyane cyane ibiberetse mu buryo bw'impwemu, igasha nko kubakuraho mwaba muri, ikabatembereza, ikabereka ibiri Vatikano, ivyumba by'ibanga. Nagomba kuko ejo nanje nshobora kubwira abakigorewe muri ivyo, kuko muvyeyi burya biragoye kubwiriza ubutumwa bwiza umuntu utazi ibintu bimubosha ivyo arivyo. Ariko nka twebwe tuba twabibayemwo canke nkamwe bw'Imana iba yarabihishuriye, murafise kubwira abantu muti ibi bintu nubwo mubirimwo birakwiye yuko mwobireka mukamenya ukuri, mukihana mu kugira ngo umuntu azoje mw'ijuru. None rero ico nagomba kubaza nkamwe bwiro mwagira ubwo buntu, vy'ukuri iri shengero rya Katolike ibi bintu vy'ukuri bakora, Imana irabishima? Ko tubona hari byinshi mu byo bakoresha twonovuga ntibinyuranye n'ijambo ry'Imana. Koko ni shengero Imana yishimira? Kuko urabona turavye nkaho duherereye nka mu bihugu byacu byo muri Afrika, abantu bari mu iryo shengero ni benshi cyane. Kandi nko natwe mu mashengero dusengeramwo, urabona ko hari ibintu byinshi tudakoresha. Urabona nk'ibintu by'amavuta, urabona nk'ibintu by'ibimenyetso, by'amabuji, by'ibishusho n'ibindi, nako twatavyo dukoresha. None aba bantu, aba bakuru bacu n'abarumuna bacu bari muri ibi, ubwo Imana yo bibishimira? Kuko cyarompora ngira amakenga nkagira ntimbasha. None ko ndiko ndabwira abantu, ndabwira nti nimwihande, ndimureke ibi, koko jewe nabibonye mu buryo bw'umubiri, sinabibonye mu buryo bw'impwemu. Nukuri sinoza kubesha, je nabibonye mu buryo bw'umubiri, kuko nivyo nibimenyetso nasavye Imana ngo inyereke. Bimwe nabibonye mu buryo bw'umubiri, ibindi yego nari byo nabonye mu buryo bw'impwemu, kuko nza gukira canke umuntu twakorana ivyo amaze gupfa, narabonye Imana yaranyeretse iyari nivyo n'ukuntu iyo yagiye amaherezo yiwe iyo yahereje. Rero
naciye nguma ngira ibibazo amatsiko yuko nobabaza ikindi nipfuza ko bikunze mwompa kumuco narumvise mu biganiro mwagiye mutanga ko hariho ivyumba vy'ibanga na cyane cyane icyumba papa acamwo imbere yuko atorerwa rijya zina imbere yuko aronka rijya zina icyumba aja kurahiriramwo ico cyumba hari ico mwoba mwarakimenye ko mwico gihe Imana aja kubatembereza aho hantu kuko mu makuru mfise maze kumva nuko yamaze gushika aho hantu nubwo yo bafise imigabo canke imigambi yo kuzoza hindura ibintu kugira ngo ibintu bigende neza ashitseyo bivanye n'ivyo bahurirayo avo yabaye uwundi muntu hari ico mwoba mukiziko ikindi mwuma yatigwa abapatiri bagira maze kubona abiri kuko ndamaze kumva ko atari rijya rimwe abantu babonera ku mugaragaro irigira kabiri naribonye riba ku munsi wa gatanu ubuca batigwa kwa gatandatu aho haba hari umuryango abo mu muryango wiwe haba hari aho mu muryango wiwe kandi aho n'ibindi bintu bagenda babaha ibyo nk'icyo novuga icyo bita kabuye kumira kabuye k'abagabo icyo nacyo sinuno muzi sindigera amenye cyari cyo nibanga ryabo hari icyo mwoba mwarabihishuriwe ko ku kijyanye n'iyimikwa ryabo n'indagano bagira kugira kuntu iyo bari barahira bubamye mu kuragana bubama hasi hari icyo mwoba mubizi ko none rero reka mbe ndageze ivyo muzoheza mumbwire n'ibindi bishoboka nanje nzogenda ndababaza muvyeyi urya tugirirwa ubuntu twagira ubuntu n'Imana kuba dufise abavyeyi nka mwebwe mwagiye mugirirwa ubuntu mukamenya vyinshi mukerekwa vyinshi Yesu akabagirira neza nagiye nkurikirana ibiganiro vyinshi mwatanze yaba ku vya Mariamu w'Ikabera ndetse n'ibindi vyinshi mwagiye mudushikiriza kandi vyagiye vyubaka imitima yacu vyubaka imitima ya benshi none rero Yesu nabahezagire muvyeyi urakoze cyane burya iyo tutaramenera Satani ibanga tuba tugifatanije nawe ariko iyo wamumeneye ibanga asigara gutinya akagendera kure akajya yombotsa ijambo rikaza bitagifite imbaraga icyo gituma ubona harimo abana b'Imana n'abashaka kwigana abana b'Imana kandi batabishoboye batanari bo Imana rero igufashe kandi Imana iguha imbaraga ngiye ibintu birantangaza njyewe nkiri mu Gaturika namaze mu myaka 5 mu Gaturika rero njye nakoze iwacu mwumvise ukuntu nababwiye ko iwacu bavugaga intumwa n'abahanuzi nkumva nshaka kuba intumwa nkaba n'umuhanuzi ariko n'ukuri ntazi aho bihera ntazi uko bigenda kugira ngo umuntu abe intumwa abe n'umuhanuzi umunsi umwe turi i Burundi n'umwana mutoya kuri Murere abakuru banjye bari baravuye mu Rwanda barahunze n'ababyeyi babo twarabanaga ahantu hitwa Igateri ku Gasenyi noneho bajya gusenga nabonaga abakobwa babiri bo kwa data wacu bitonda bameze neza cyane ngenda mbakurikiye aho basengeye numvise biryoshye numvise bimeze neza kabona aho barasenga bahumirije kandi nkumva baravuga amagambo meza bakwigisha nkumva biraryoshye nubwo ntabisobanukirwaga ariko numvaga bimeze neza ndataha ngeze mu rugo baravuga ngo ka gakobwa nako kakurikiye bakuru bakumubahirika ariko baravuga ngo barankubita ariko Imana ntiyemeye ko bankubita nta nubwo bancyashye nuko byarangiye nuko mama rero icyo gihe tukiri i Burundi niho nibanza ariho akengeka nakamenyeye kuko twavuye hanze bantwaye ku rutugu urumva ko nari ntaramenya ubwenge duhunga kuri Murere noneho mama rero akanyuhagira akansiga akanyandika neza tukagenda ngo tugiye gusenga mu Bumbiri ku Gasenyi niho hari misiyoni twageramo njyewe nta jambo na rimwe numvaga nkubwiza ukuri ntaryo na rimwe numvaga sinamenyaga ibyo bavuga nta na gato nkasohoka hanze kajya gukina amabuye mama yasohoka yambura mu rusengero akasohoka akangura ati mwana wanjye ko naje nakugiriye neza nakwambitse neza ngo dusenge none uriho urakina amabuye hanze kamwumvira nkahaguruka nkajyamo
nageramo n'ubundi nkabura ibyo nkora, nkasohoka hanze nkaguma hakira ngo igihe bari butahire tugataha. Icyarageze rero turahunguka tugeze Burundi, tugeze muri Kongo, nuko nabaye umugore nkiri umwana mutoya banshingiye ndi muto. Mpageze nsanga mukeba wanjye, umugore wa mukuru w'umugabo wanjye ari umugaturika, anjyana mu gaturika. Ndagenda njya mu gaturika, nta kintu na kimwe ngeze numvamo. Nagiye nshaka kuba intumwa nkaba umuhanuzi, ariko ntacyo nigeze mbona. Nta nubwo nari nzi gusenga, nubwo basengaga sinigeze mpamagara Mariya ngo nankorere ibi. Oya, naravuga ngo Yesu ndashaka kuba intumwa, ndashaka kuba umuhanuzi, kuko nta kindi kintu nari nzi. Ariko nari nzi kuvuga ngo Mana mbabarira. Igihe rero cyarageze, Imana yo mu ijuru inkora ku maso mbyaye umwana wanjye w'uburiza. Uwo mupadiri niwe wamwise ngo ni Ruwi. Njyewe iwacu mu rugo twaramwise Tekisara. Uwo mwana najyaga njya ku rusengero, sinzi uko byagendaga, nagera mu rusengero Imana igahita injyana hariya hanze, hariya babaga bateye indabyo ku muryango winjira, nyine ku muryango munini winjira mu rusengero. Kabona hari ibintu bimeze nk'amafirigo, ariko ari bimeze nk'inkono birimo amazi. Ayo bagiye buhagira abapfu bakayashyiramo, niyo bajyaga badaha bakajya kumena ku bantu. Uko niko nabibonaga nicaye mu rusengero kwa padiri. Twaba twicaye hanze twicaranye, abari barambyaye batisimu bari abayoboke ba padiri. Umugabo yitwaga Paul, umugore yitwaga Koreta. Twaba twicaye nkababwira ariko ubundi ibihangaha buriya kwa padiri niki bimaze kumbona nta kintu na kimwe. Padiri anywa inzoga namwe murazinywa, akanywa itabi namwe mukazinywa, nta kintu njya numva kindi kiba cyunguka. Nuko kandi nkababwira nti mwebwe munywa n'inzoga zihenze zitangana n'iz'abandi banywa. Bagaseka, bakanyigisha, bakambwira utuntu, nuko ngaho banyine nkataha. Nuko iyo nabaga ninjiye rero kwa padiri, iyo yapfukamaga kwa kundi yunama asenga, jewe ntibyankundiraga ngo nicare, cyangwa nimba mpagaze ngo nicare, nimba nicaye ngo mpaguruke. Iyo yunamaga bamukubita inzogera, kwa kundi bakubitaga inzogera bazigira, sinzi uko babivuga mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kirundi. Njyewe umutima wanjye wahitaga uvaho iby'ukuri. Niba mpagaze nubwo nicaraga ari uko umutima wagiye. Kagenda nkagera muri Vadika, nkagenda ibyumba byose Vadika nkayijyamo, urusengero rwabo uko rumeze, ibintu byabo uko bimeze, ndetse nkamanuka no mu cyumba cy'ikuzimu kibamwe abantu bose bapfa bashyiramo. Burya barababeshyaga ngo bagiye guhamba. Ninde bahambaga se? Imana imbabarire cyane. Nkajyamo nkabona intumbi zagiye zuma, abantu barimo. Nuko uwo kagaruka, yarangiza nanjye nkaba nagarutse, ubuzima ngo bugasubira mu mubiri nkaba muzima. Yarangiza akambwira ati mwana wanjye, niba wanyise izina rya Christina, ati mwana wanjye Christina, kubera iki ureba hejuru nturebe hasi? Ntumbaze, sinarebaga hejuru, ahubwo bigatuma nunamuka nareba hejuru nkabona amabati, nareba hasi nkabona n'isima n'intebe, simenye ibyambwiye ibyo ari byo. Nuko igihe cyarageze rero Imana yo mu ijuru yantambagize kenshi aho banyuraga, abajyaga mu kuzimu. Papa nabaga nicaye aho, kabona ukuntu abapadiri babisikana babikuzimu abandi binjira. Rero iby'ukuri ni byinshi nabonye bitari iby'Imana. Ariya amashapure, ari turiya tuntu tundi bindi bambara. Papa yaraje tukiri hanze, muri icyo gihe nkiri kwa padiri, agituruka ku muryango najyaga nterwa n'ibidayimoni. Nahise mbona uwo mugabo wari we, naracyashye, narahagurutse, sinigeze ngira amahoro na rimwe. Ibyo yakoze nabonaga atari we, n'abadayimoni bamukoreragamo bamukoreshaga. Nuko ubwo
yararangije umumama wambyaye mbatisimo akaza akamfata akambwira ati Aziza ni iki kibabaye iki nkanga ntiye sinshaka kwicara hano sinshaka no kubona ibyo ndi kubona akambwira ni iki ujye ureba kure kayoba ibyo ndeba kure ibyo ari byo ubwo rero igihe cyarageze Imana yo mu ijuru injyana mu cyumba cyabo cy'abapadiri aho bambarira ndagenda Imana inyicazamo irambwira ngo reba nditegereza mbona umwuka w'Imana umwuka wera waraheze hejuru mu kirere uzunguruka wabuze abapadiri ibihumbi umwuka w'Imana wabuze aho ugwa kandi nabonaga nuko Imana yambwiye ngo ni icyumba cy'abapadiri bambariramo ariko nabonye ari icyumba kingana n'urusengero nabonye abapadiri benshi kandi abambara ibitiza kambwira ati dore ibyo bagerekaho ibyo ni byo abadayimoni reba ibyo bagerekaho ibyo ni ukugira ngo babumvire reba ibyo bagerekaho ni ukugira ngo batazamenya abo ari bo ibintu nk'ibyo ubwo rero reba umwuka aho uzerera wirirwa aha ushaka aho wagwa ariko wabuze na hamwe nabonye rero ukuntu umwuka wazungurutse igihe kiragera Imana isohoramo ndasohoka padiri uwo munsi ntiyigeze yavugaga ijambo nkabona ni umwotsi utumuka mu kanwa ke k'abazimu b'abadayimoni nta kindi kintu nigeze mubonamo kubwiza ukuri nubwo basoma ririya jambo ariko nta kintu na kimwe kibabamo uko abona abonye muri icyo gihe sinzi abubo ntumbaze ariko ndakubwira ngo nta na kimwe nigeze mbonamo kizima nta na kimwe nari mfite data bukwe se wabo yari sogokuru se wabo wabase w'abagabo bacu yari umupadiri akaza buri gihe yaza kudusura akavuga ati mwana wanjye kubera iki ntajya nkubona nk'abandi kuki ntajya mbona usa n'abandi kuki ntajya mbona kuki umeze gutya ntabwo ndetse n'izina akambwira ati wateye intambwe abisi batazi kayoberwa intambwe nateye abisi batazi sinzi yariye umunsi umwe rero umugabo w'iwacu yari umuhereza nk'uko kwawe yari umwungeri yari hafi ya padiri cyane umunsi umwe rero padiri arambwira ati rero ugiye kuba padiri nyine yigiraga nawe ubupadiri arambwira ati rero ngiye kukwigisha kandi nkwereke ibanga rituma umuntu aba padiri cyangwa akaba musenyeri cyangwa akaba papa ariko iryo banga nuzibeshye ukarimena umenye ko uzahita upfa umwana aremera yari umusore nuko arambwira ati rero wagenda ukajya gusezera iwanyu ko nta munsi uzashaka ugiye kuba padiri kandi ugiye gukorera Imana nuko ubwo rero umwana yaremeye umunsi umwe nijoro igihe cy'amasaa sita abona padiri araje amubona mu yindi shusho ariko aza ari padiri aramubwira ati rero naje nkwereke noneho ryabanga baramanuka yaramujyanye bagera ku marimbi bagezeyo yagize ya shapure mubona amaze kuyisenga abona kuzimu kurakingutse bamanutse kuzimu baragenda ibyo yakoreye mugani we baragaruka aramubwira ati rero ibi ntuzagire n'umunsi n'umwe barataha ariko yatashye atitira umwana atabaza Yesu mu mutima atavuga n'akanwa ariko mu mutima atabaza nuko ubwo uwo mwana bakimara kuvayo ntiyigeze asinzira yaraye nabi umutima umeze nabi ariko aratabaza Yesu bukeye mu gitondo abwira padiri aturabizi padiri ntako utagize waranyigishije abantu utameneye ariko kuva uyu munsi ndatashye arambwira ati uratashye kandi umaze gukomezwa kuba padiri umwana ati ntabwo sinshaka kuba padiri na rimwe simbishaka uretse no kuba padiri sinzaba n'umufurere nta nubwo nzaba n'umwungiriza ndabyanze arambwira turagenda upfe nubona uvuze iryo banga ukarimena aho twari turi aho twaraye umwana ati yewe
ntajya nzavuga. Umwana arataha ntiyaguma kwa padiri, yaratashye araza arasengerwa arakizwa aba umukirisitu, aza kuduha ubuhamya. Ariko aduha ubuhamya ariko yumvise ikiganiro, inyigisho nagendaga nyigisha kuko hari iwabo hari Buvira, nanjye njya kwigisha i Buvira. Buki aza kudusura iwacu, aza kutuganirira tubwira ibyamubayeho. Rero papa, abapadiri bafite ibintu kuriya bohereza amaboko ngo bariho barohereza umugisha mu bantu ngo ni amazi y'imigisha, ahubwo baba bahunika imitima yabo kugira ngo batazibuka ukundi, bibuke ko ari abantu bashaka ubugingo. Bumve ko padiri ari ikirenga, bumve ko padiri ari we nzira izabajyana mu ijuru, bumve nyine ko icyo yavuga cyose ko bamwemere. Ariko nkubwiza ukuri, buriya bari kubahunika kugira ngo ubwenge bwabo bugende, nta kindi kintu bureba, nta kindi kintu butekereza, kuvuga ngo haba hari inzira y'ukuri. Akabahamiriza babwira ko no kubatizwa kabiri ari icyaha, ngo ni kabiri kandi ni rimwe. Kubatizwa mu gahanga ntibyemewe na gato, kubatizwa ni mazi menshi, ariko akababwira ngo mwarabatijwe byararangiye, nta mpamvu yo kubatizwa bwa kabiri. Ugiye mu mazi ngo ababatizwa bwa kabiri, kandi kubatizwa bwa kabiri Yesu yavuze, ijambo ry'Imana rivuga no kubatizwa mu mwuka wera. Akabatizwa mu mazi menshi yatunganira Imana akazuzura umwuka wera, ariko kubatizwa kwa kabiri. Nuko kwa padiri rero nahabonye byinshi, namubonyeho byinshi. Padiri igihe cyarageze rero, Imana yo mu ijuru, kandi yari yaragize ubwoba rwose, yari yaragize ubwoba uburyo njye nagiye kwihana. Twagiye gusenga aribwo bwa mbere mukeba wanjye anjyanye, twagiye ari ku cyumweru ku wa gatandatu barambatiza. Wumve nawe igitangaza, kandi nasanze baba icyo gihe babatizaga ku myaka 4, umuntu atariga imyaka 4 ntibamubatizaga. Ariko jyewe urumva n'icyumweru nticyuzuye ngira ngo barambatiza. Abantu bose birabatangaza, ni ukuri. Abarimu bari bahari, barabungiriza n'abarimu b'amashuri, kuko nyine aho urusengero rwari ruhari amashuri, baratangaye. Nuko Imana yo mu ijuru rero nibyo yankoreye, ni byinshi nabonye. Ayo mazi si mazima, ayo mavuta n'uyu munsi ubupaniko tuyakoresha, numva ngo hari amadini ayakoresha, ni ukuri sinjya nyemera pe. Ni amavuta y'abadayimoni, ntabwo ava ku bantu, ntabwo ava mu byo abandi bakoresha. Ni amavuta yabo baza aho bayakuramo, iyo ngiyo muri ibyo muri abo bapfu. Kandi yarangiza nimba anayaguza yashyiramo bya bindi, arayatongera bya bindi, arakoresha bya bindi. Nta kintu na kimwe, ntasengera umuntu ngo akire kubera imbaraga z'Imana, ahubwo ni abadayimoni abamushyizemo kandi nawe batanamuvuyemo. Nuko ubwo rero Imana yo mu ijuru yaragutabaye kugira ngo akuvane wavuye ikuzimu papa. Kandi ni ukuri ujya ushima Imana, ntuzajya wicara uri mu nzira ugenda wicaye ku isahani uriho urya, waba uri ku murimo uri gukora, uri ku gitabo wandika, ujya uvuga ngo Mana ndagushima kuko wanzuye mu rupfu nari mfiriyemo. Wari warapfuye buriya, ntabwo wari muzima, ntabwo wari muzima. Kandi umupadiri kugira ngo aveho kwari kugira ngo Imana iguhe inzira yo gutaha, ujye ku Mana uve kwa Satani, kuko yahaguma nawe wari kugumaho, wari kugumana nawe akakuyobya burundu kugeza igihe uviriye mu mubiri. Ariko Imana yagize neza kuba yaramutambukije kugira ngo nawe ubone uburyo usohoka mu rupfu. Imana rero ikurinde, kandi ni ukuri Imana iguha imbaraga zo guhora unesha. Ndakubwira ngo ni byinshi bariya abantu bakoresha, ni byinshi, ariko kandi byose byo kwa Satani, kandi byose ni byo guhunika abantu, kandi byose ni byo guteshura abantu inzira, kandi byose ni byo kubuza abantu ubugingo, kuko Satani yabagize ibikoresho bye. Kuko uriya Satani izi ijuru, ni ukuri izi ijuru, izi ubwiza bwaho. Nicyo gituma yakoreye muri ririya dini kugira ngo biriya abantu birwa bikoreye ngo bikoreye Bikira Mariya, bakirwa bikoreye ngo bikoreye Yesu. Yesu usagendera muri biriya bibumbano, ntibishoboka papa.
ni imana yacu yumva, ni imana igendana natwe, ni imana itureba mu manywa nanjye gusegonda iratinze, kuko umwuka dusohora uva ku mana, umwuka dusohora n'ubushobozi bw'imana. Twawusohora imana yagira gatoya umwuka ugaceceka, umuntu akacecekwa, umuntu akava mu mubiri. Nimba winjije imana idashatse gusohoka, wagumaho umuntu akava mu mubiri, urumva, cyangwa akanagumaho. Kuko nigeze mva mu mubiri bambwira ko maze iminsi 3 kandi njye narabonye ko nta n'isegonda ndangije mu ijuru, ariko bo barambwira aho nasanze nako napfuye ndi mu buriri, aho naviriye mu mubiri njyana na marayika, nari ndi ku buriri bwanjye ankora ku rutugu. Iby'ukuri sinzibagirwa n'umunsi n'umwe, ankora ku rutugu rw'iburyo. Uwo marayika wankozeho yari afite amababa, arambwira ngo tugende. Mbona ndahaguruka, mbona ndamusanze iruhande rwe, ndamubaza nti none se kumubona turi kumwe ndi Aziza kandi nkabona undi Aziza aryamye. Arambwira ngo Aziza uryamye ntacyo apfana n'ubuntu bw'Imana. Iki ni kibiri, ni igitaka Imana yabumbabumbye acyambika ubwiza bw'Imana, ari we uyu Aziza duhagararanye. Atariko abantu benshi bayobowe n'iki na kiriya kibiri. Nicyo gituma abantu bayoba, nicyo gituma abantu bakora ibidakorwa, nicyo gituma abantu batekereza ibidatekerezwa, nicyo gituma abantu kenshi bakora uko bashatse. Ni ukubera icyo kibiri nicyo kiyobora ubugingo bwabo. Ariko hahirwa uzemerera ubugingo kugira ngo abuhuze n'Imana. Nuko arambwira ati rero icyo kibiri kizabora. Aziza namara kuva muri kiriya kibiri, kiriya kibiri kizabora kandi igitaka gisubira mu kindi. Ariko uyu Aziza turi kumwe nadatunganira Imana azarimbuka, kandi natunganira Imana azabona ubugingo. Nuko navuye mu mubiri, mbona twambutse uruzi, ubwo nabaga napfuye burundu. Twambuka uruzi tugeze hakurya, nasanzeyo abandi ubwo basanga amabariyeri bagasanga ibiki, njye nta na kimwe. Nabonye abagabo 2 bafite ibicumwa bya bindi byajonje Yesu ku musaraba, bavuga ngo Aziza ni uwacu. Kubera ko nari maze navuye ku rusengero, nsanga abantu bariho batongana. Ndababwira nti kuki mutongana muri abakristo? Kandi papa, sinagiraga ikintu kimbabaza cyangwa ikintu kingora cyangwa kuvuga nabi cyangwa gutekereza nabi, nta na kimwe. Ibintu byose nabonaga ari shwari, ari byiza gusa, kandi bibi nkabisengera Imana kugira ngo Imana itabara abantu bayo bakizwe bave mu byaha. Icyo nicyo cyabaza icyaha cyonyine gusa. Noneho uwo munsi mvuga mbacyaha, ngeze mu nzu numva nabacyashye. Ndasohoka ndagenda ndabwira nti mumbabarire, n'Imana imbabarire. Nabo ntibacyaha, bahise binjira mu nzu. Mbabwiye ngo nimumbabarire, nabo basohoka biruka baravuga bati Aziza wo tubabarire, n'Imana tubabarire, ahubwo niyuba hano ntabwo tuba twatonganye, nukuri tubabarire. Nuko turababarirana. Ariko nijoro nibwo navuye mu mubiri, maze gufata hakurya y'urwo ruzi, nibwo nabonye abo bagabo 2 bavuga ngo Aziza ni uwacu, Aziza ni uwacu. Burya Satani nubwo itajya imenya aho twihanira, ariko kenshi iyo twihanira dutinya. Nukuri nuko ubwo rero marayika yari ari kure yanjye, kuko we yagenderaga kure. Arambwira ngo ngaho saba Imana imbabazi. Ndatangira ndavuga ngo Mana mbabarira, Mana mbabarira, Mana mbabarira. Abagabo se nabo bagiye, yararangiye. Ubwo narazamutse nteye intambwe ngeze ku musozi hagati mwiza, umusozi mwiza w'igikundiro uryoshye umeze neza. Numvaga ko niyenda kuri uwo musozi ari ryo juru tugezemo. Nuko nasanzeye abantu 3 bicaye ku ntebe, uko zasaga niko basaga, n'imyenda bambaye beza cyane kandi basa b'imitima myiza. Ubona ko n'inyuma y'uruhu ubwiza bw'Imana bw'imitima myiza bubasaze cyangwa se bubuzuye. Abo bantu nabonye barambura ukuboko, baravuga ngo zana urwandiko. Nahise nkora ku mutima, ntumbaze niba nari nambaye ubusa simbizi, ariko nakoze hano ku mutima, mbona mbahaye urwandiko. Baravuga ngo uremewe. Rero papa, Imana yo mu ijuru dutabare, Imana iturengere. Byarantangaje. Nagereye mu ijuru, nabonye ibyiza byaho, nabonye ubwiza bwaho. Ndataha, igihe kigeze, sinigeze mbona amarisegonda, sinigeze mbona. Ariko ngeze mu rugo, igihe cyo kugaruka kigeze,
yarambwiye ngo subira mu mubiri uko nangaga niko nari ndiho musubiramo nkangutse nahise nitera hejuru ko nabaduse nk'umuntu nyine wari uryamyeho gake nsanga ngo ngo aje gusezera we numva baravuze ngo mana we ngo tuzabwira leta iki ngo se tuzavuga ngo iki ngo se umugabo we kandi nawe bari kumwe nuko ndabwira ntese n'iki muri uwo muvuga ngo nimuceceke nani mumbwira ibyo mwari murimo nuko barambwira bati yazize umaze iminsi 3 warapfuye yewe nta n'isegonda namaze byarabatangaje n'ubu ndavuga ntiburiya barambeshye nta segonda nigeze marayo urumva ijuru ry'Imana rero riraryoha ribamwe ibyiza biryoshye urigezemo ntabwo warivamo urigezemo papa biraryoshye nta mutwe nta kantu na kamwe kabaho kagutsitaza cyangwa wumva kandi kabaho wumva ko ari aho heza haryoshye hameze neza nta bindi bihe bihari ibizaza cyangwa ibindi ibizaza cyangwa ibyarangiye wumva ko ari uko bihora ibyiza gusa Imana rero ikurinde Imana ikomeze ariko njye kuzimu nasanze uyu mugabo witwa Rusoferi bajya bavuga ngo yari umucyo wo mu ijuru uwo Rusoferi ni umugabo mwiza pe no mu kuzimu hari hazirikiye amaboko n'amaguru ku gipoto kiriya cy'amatara nasanze aziritse ariko ari mwiza uwo mugabo yazamuraga umwuka akabona ibiti biracecetse yamara uwo mwuka nkumubona ibiti biranyeganyeza uwo mugabo nabajije ngiye kubaza nabaga ntaravuga uwo marayika yabaga yasigaye ahantu kuko hasi ikuzimu nakabwibwi nakijemo nta we yasigaye hari umucyo najya kumubaza agahita asubiza ntaramubaza tarabumbura umunwa ngo mvuge arambwira ngo uwo ni we Rusoferi wumva wabaga mu ijuru wari umucyo w'igitondo cyo mu ijuru Rusoferi ntiyasambanye ntiyibye ntiyishe ntiyaroze ntiyasinze ariko kuvuga ngo Imana igakora inama yo kureba umuntu jewe itambwiye icyo gituma Imana imumanura Imana idutabare Imana iturengere mu bapadiri umuntu yapfa ngo baramusengera yapfuye cyangwa ngo bajye bamusengera azajye mu ijuru bafite iryabo ijuru bazabatwaramo ijuru ry'Imana umuntu nimba yapfuye mu byaha byarangiye umuntu aba umukirisitu agatunganira Imana akiri muzima akihana akiri muzima umuntu watuye ibyaha ku munwa we akaturira Imana niwe Imana yemera Imana yacu ikamubabarira kandi ikamwishimira ikamukunda yava mu mubiri agataha mu bugingo buhoraho Imana rero igutabare kandi Imana ikurengere ni ukuri wagiriye ubuntu bwinshi cyane kuri kujya ubwira n'abandi mwabanye mwasenganye ni ukuri mwakoranye iyo mirimo ukababwira uti nimuveyo mwarayuze aho muri ntaho Imana ingirira ubuntu mu gihe kimwe inyereka ko abantu bazambuka bajya mu ijuru Imana iragenda izana abayobozi benshi abafunze amakoti abambaye amakanzu abambaye bya bindi bagerekaho bimeze nk'amabara n'ibintu byinshi baraza nabonye baturuka inzira imihanda yose inzira zose iburyo ibumoso ruguru epfo hose bamanuka baza aho hantu baza kwambuka hari uruzi runini cyane cyane kandi hakurya y'uruzi hari heza hari ubuturo abantu bazajya kuruhukiramo noneho mbona abo bantu buri muntu agafata mugenzi we ku ijosi abambaye amakoti akamubwira ati kubera kutambwiye kubera kutansobanuriye ko ari ibyiza bihari kuki wambwiraga ngo nceceke wambwiraga ngo simbuka ariya magambo kuki utambwiraga ngo nsobanurire abandi gutyo bakambwira ngo kubera iki utabimenye ese we ntiwize ese we ntiwasomaga ese ngo nose ko wari warambuje kubivuga ngo nose nakuzaga we ntiwabirebaga ariko muri abo bapadiri nta n'umwe wigeze avuga ijambo nta n'umwe wigeze akakaza bari bameze nk'ibintu biri aho gutyo gusa birangiye nabonye hambuka abagabo 3 nibo bambutse bakandagira ku kadodo kangana n'imbarasasu akubona bajya bapimisha
iyo inzu ibibanza iyo bagiye kubaka. Niko nabonye abo bantu bakandagiraho baragenda, ba bandi bose nabonye bamanuka, ntimba ko bamanutse mu tuyira ariko bagiye mu kiyira kimwe k'igihogere kinini, nimba Imana yarazanye nk'imihanda 10 irayegeranya, baragenda bose banyura muri icyo kiyira bagenda. Numva ngize agahinda cyane, nshaka kujya kubafata, arambwira ngo ntabwo wabashobora kubagarura ngo kuko iyi niyo nzira bayobeyemo, ariko haracyari ubuntu bwinshi kugira ngo bamwe muri bariya bazagaruke. Ariko baribona b'amakanzu ati ni 1%. Ibaze nawe papa, Imana yo mu ijuru batabare. Ni ukuri, wahura na padiri umubwire, wahura n'umuntu uzi ngo asengerayo cyangwa se yabayo akorerayo, umubwire ntabwo nta nzira bafite, tayo bari mu gicuku, bari mu mwijima. Kereka uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta dini itarimo umugeni. Iyo agiye kuvamo, agiye kuva mu mwuka, agiye kuva mu mubiri, arihana akihana gihari, akihana akabwira abantu muzana bansengera, cyangwa se akagenda akajya kubwira muzana abapasiteri baze bansengere, runaka aza nsengera, akaza akihana akatura burundu, yarangiza yaba mu mubiri Imana yo mu ijuru ikamwakira. Cyangwa akavamo akagenda akajya mu idini ry'abapantekote, akihana akaba umukirisitu, mu minsi mike akaba avuye mu mubiri. Ariko umuntu ukirimo gishoranira padiri, njya hano duturanye n'abakirisitu benshi babo, yumvuze iby'Imana ubona bagize ishyari, ukabona birababaje ko nsebeje idini ryabo. Ntabwo ndishebeje, iby'ukuri mvuga ibyo nabonye kugira ngo abantu nabo bikange, bibaze batari ku bundi turajya he. Ese iyo tubona twikorera biriya bibumbano, iyo tubona twikorera ngo twikoreye Bikira Mariya, twikoreye Yesu, bamujyanye hehe? Nahoze mbwira abantu uyu munsi, papa, Imana yo mu ijuru yacu nta na kimwe tuyigerekaho, nta na kimwe. Ni Imana, ni intangiro, ni iherezo, iri iburyo, iri ibumoso, iri epfo, iri ruguru, iri hagati, nta na kimwe. Burya iyo tugiye guteka, hari ibintu njya mbona abantu bateka Abanyarwanda bakabipfundikiza ibyatsi, burya baba bagira ngo bishye. Ariko Imana yacu nta na kimwe twayishyiraho papa kugira ngo izaduhe ubugingo, uretse kwihana icyaha n'igisa nacyo. Uwihana icyaha kinini yihane na gatoya. Bariya bakobwa 5 batamenye kumukwaza, nabo barasengaga, nabo bakoraga imirimo nk'abandi, bari abayobozi nk'abandi, ariko kubera ko bari barihanye binini, ubutoya babufata inshuti zabo k'abavandimwe. Imana izatubabarira, erega Imana izatubabarira ko turi mu mubiri kandi turi mu isi. Imana rwose izatubabarira, ntabwo dufite imbaraga nk'iz'Imana. Ayiwe, kubera iki se? Imana ntako itagize, ni ukuri. Ubonye ubwiza Yesu yahagurutse, Imana yamuhagurukijemo akaza kwambara umubiri hano mu isi kugira ngo aducungure tuzabone ubugingo. Papa, niyo waba urya wahita ubireka kugira ngo wibuke iyo Mana, uririre ubugingo bwawe. Ni ukuri, niba bakubwira ngo igira gutya ubone uzabone ubugingo, wabikora kugira ngo uzabone ubugingo, ubonye aho Yesu ubwiza yahagurutsemo. Imana yo mu ijuru idutabare, Imana iturengere. Ijuru ry'Imana rirahari, ryose rimeze neza, riryoheye ubugingo n'umubiri w'icyo gihe. Imana rero gutabare, Imana yaragutabaye, Imana yarakuzuye wari upfuye. Imana ni ukuri, Mana we, sinamenye uko nabivuga, ujye uhora wishima, kandi nanjye ndayishima ko yagukuyeyo. Sawa, urakoze, kandi ubane n'Imana n'ibindi uzabona, uzumva uzambaze. Ibyo Yesu yagiye ambwira cyangwa anyereka nkorera, nzakubwira, tuzaganira. Ariko nkubwije ukuri ngo
nta kindi tugereka ku Mana. Uwo mupadiri ubanza kujya gusengera ibintu akajya kuri ibyo birarongwa bagiye gukora ibi, ukemera ko ari Imana. Si abapfumu bajya kwahira, si abapfumu bajya gukora ibyo ngibyo, si abapfumu bajya gushakisha. Imana yacu nta kindi kintu tuyigerekaho. Imana yaduciriye bugufi, iduha abaganga no kujya baduha ibinini, bakadutera n'inshinge ababishoboye. Ariko ibyo bindi tujya gusambira ngo basoromye ibihuru. Hari abavuga ngo Imana yaberetse ngo bajye kwahira ibihuru runaka ngo banywe. Njyewe sinjya mbyemera. Imana si kubabwira ngo ujye kwahira icyo gihuru kubera iki? Yananiwe, nta mbaraga ifite. Imana ivuga bikaba, Imana ikora bigakoreka, Imana iteka bigakomera. Uwo mwana nakubwiye w'iwacu, ngiye mvuga muri Kongo ko ariho iwacu, ko ariho navukiye, ariho nkurira, niho nasaziye, naje mu Rwanda nkuze. Ubwo rero ni ukuri, niwe numvise wa kabiri n'abandi bavuga bakavuga ibyo hejuru bakabicaho, ariko ntibavuge ngo batangire mu mizi uko bimeze. Ariko nkubwiza ukuri, papa, nawe wagira ubuntu bugeretse ku bundi, kuba waremeye kuva aho, Imana ikagushoboza, kandi Imana ikaba ikwaturisha, ikaba ituma wumva umuntu ukavuga amabanga ya Satani. Ni ukuri, kandi ntugire ubwoba iyo twayavuze tukamwanika, twimitse Imana yacu mu mitima ntaho itwegera na gatoya, itugendera kure, kuko ibibona ko n'ubundi turi buyanike. Mu bihe bishize nababwiye ko Imana yo mu ijuru ni ukuri, ntabwo tujya dutinya Imana iyo twatura ibyaha cyangwa iyo twakoze ibyaha, kandi iyo dushaka kubikora ntidutinya Imana, ahubwo dutinya abantu, kuko Imana yo imenya ibyo twebwe tutaratekereza. Imana ikamenya ibyo twebwe tuzavuga ejo bundi, mu mwaka, mu myaka. Imana ikamenya ibyo tuzakora, ariko igategereza ko tubumbura iminwa yacu tukavuga ngo Mana tubabarire mu byo twavuze, mu byo twarebye, mu byo twatekereje, na biriya byose, na biriya tugenderamo, na biriya dukora. Imana yo mu ijuru ikatubabarira. Ariko dutinya abantu, kuko abantu benshi batinya abantu. Ni natura nimvuga ibi bintu byabaye gutya, yewe barambona nabi, baranyice cyangwa se baramfunga, cyangwa se Satani birasura bimfate, kuko watimitse Imana neza muri we, ntabwo yavuyeyo neza. Ariko nkubwiza ukuri, wagira ubuntu bugeretse ku bundi. Niba warumvise ubuhamya ukuntu nabonye Mariyamu bwa mbere, nari ndi igihundwe hano mu Rwanda, nari nagiye kwigisha, baza kumpa aho ndyama, banshyiraho intebe yashize yo gushyiraho imyenda. Ubwo niho nabonye Mariyamu aza ari mu bantu babiri, ari wa gatatu ari hagati yabo. Ababiri bari bafite amababa, baraza bahagarara ku muryango. Iwe yarinjiye, abandi sinamenye aho bagiye. Tuganira na Mariyamu. Ubwo nibwo bwa mbere yansabye kujya iwabo, ndagenda. Yambajije amazina ye ndayamubwira, kandi nari ntayazi, ariko Yesu arampishurira. Rero ngo ni ubuntu. Icyo nshatse kukubwira rero, muri ibyo bibazo washubije byose, nta na kimwe gitunganiye Imana, nta n'igishimisha Imana muri ibyo bibazo wambajije. Papa, njyewe ngera mu ijuru, mbabwiza ukuri, nta mugore nabonye witwa Mariya cyangwa Mariyamu mu ijuru mvuge ngo uyu niwe nabonye uri umugore uhagarariye abandi, cyangwa nta rembo abantu bajya bavuga ibintu njyewe ntazi. Nabonye kuvuga ngo ahangaha hagana, hari abajya bagenda bakavuga ngo bahuye basanze amarembo, ngo barwanye, bakubitanye n'abasirikare n'abaki, abatsindwa abatsinda. Njye sinigeze mbibona. Najyanywe na marayika anzamura umusozi maze kuva mu mubiri, nambutse uruzi, narabikubwiye ejo. Nzamukana nawe, ariko agendera kure cyane. Urumva nageze aho abantu batatu bicaye, nibo bansabye urwandiko. Ntabwo nari mfite mu ntoki, ntabwo nari mfite. Nakoze hano ku mutima, ndarubaha, barambwira ngo uremewe. Narazamutse rero impande. Kuva uwo munsi, uwo mwanya, nahise mbona ibintu byose. Imana yo mu ijuru, nta kintu kibi nabonye mu ijuru, nta kintu nabonye gishushanywa n'ikindi mvuge ngo ikintu kugisa, ntacyo. Hari ubwo nigeze mbaza Mariyamu, ndamubaza ntariko ko ujya ujya i Buraya, ko bajya bavuga ko ari heza, ko ndabizi ko iyo wavuye mu mubiri utambagira ku isi. Ese by'ukuri
wabonye ikintu kimwe kibura waba warabonye ayo mazu yaho bavuga ibyo bintu byaho byiza, hari ibyo wabonye bisa n'iby'ijoro. Arambwira ngo Aziza mwene data wagiriwe ubuntu bweretse ku bundi, ese wabonye risa gute? Arambwira ngo kwa kundi waribonye risa n'Imana yaryo, n'Imana nayo igasa n'ijuru ryayo, nta kindi kintu twagerekaho. Ndavuga ndamubaza ntese ko Yohani we yavuze ijuru cyangwa ibyo mu ijuru akabigereranya n'ibirahure? Arambwira ati kubera ko amaso amena ibirahure, nta kindi kintu kiri mu kirahure, ni ikintu kikayangana, nta kindi kintu. Nicyo cyatumye kigereranya n'ubwiza bwo mu ijuru. Ariko nkubwiza ukuri, ijuru rirasa n'Imana, n'Imana igasa n'ijuru ryayo, nta kindi kintu. Kandi sinabonye Imana bayigerekaho ikindi kintu. Yesu aho namubonye sinigeze mbona bamugerekaho ikindi kintu. Yesu namubonye kenshi nkiri no mu Gaturika. Ndi mu Gaturika nawe yateye intambwe 3. Yateye intambwe ya mbere uko yari yambaye, ko nabonaga ikanzu y'umubeho zari inyenyeri yamurikaga ku isi hose, iby'ukuri impande z'isukwarene. Yateye intambwe ya mbere. Iya kabiri, iya gatatu yayiteye mu kirere azamuka ajya mu ijuru. Nari kumwe na marayika niwe wabyukije, mfite umwana wanjye wa mbere witwa Louis, nabwiye ngo padiri niwe wamunyitiye izina. Nuko ubwo nicara ku muryango nawe mpagaze uruhande. Ibyo byose amaze kugenda, uwo mugabo amaze kuzamuka yarambajije ngo ubonye nde? Ndabwira nti mbonye Yesu umwana w'Imana. Arambwira ngo uwamubonye ntajya mushidikanya. Papa, umuntu uzakubwira ngo Mariya niwe ukingura ijoro azaba akubeshya, ni ukuri. Mariya yagiriwe ubuntu nk'uko abandi bose babugiriwe. Mariyamu yarabugiriwe, nawe warabugiriwe, nanjye narabugiriwe, kandi nidukora ibyaha ntituzaribona. Mariya nawe nimba yarakoze ibyaha ubwo ntiyagezeyo, ariko nimba yarakiranutse ari mu bandi bategereje, mubera bategereje ko Imana izavuga. Aho bicaye babwiye ko bari muri paradizo yo mu ijuru, aho ahantu mu kirere hari ijuru ry'Imana. Mbabwiza ukuri, nimba yarakiranutse ubwo ari muri abo bera b'Imana. Abo yazukanye ikuzimu niho bari, abapfa bakiranutse niho bari, barinze umunsi w'impanda izavuga, nawe niho ari. Urumva, n'abariya bose twumva niho bari. Rero umuntu uzakubeshya kubwira ngo Mariya arakomangana, uko nawe ukomanga, uko ukomanga ugahamagara Yesu akakwitaba, ugahamagara Imana yo mu ijuru, icyo uyibwiye Imana ikagisubiza, icyo uyivugishije Mana we, Imana dutabare, icyo dusabye Imana ikakiduha. Ni ukuri nta muntu n'umwe wunganira Imana, nta muntu n'umwe ufasha Imana. Urumva, nta kintu na kimwe, nta na kimwe dufasha Imana, nta na kimwe twunganira Imana, nta n'undi wabayeho wayunganiye. Eliya yamaze, ijambo rirambwira ngo amaze kubabazwa na wa mugabo, yamaze yafunze yasabye Imana, imara imyaka 3 nta mvura igwa. Ni Imana yabikoze, ntabwo ari Eliya wabikoze, ntabwo ari Elisa wabikoze, bantu b'Imana. Abo bantu baje kwica Eliya cyangwa se bari bateye Eliya, akabwira Gehazi akamubwira ati abaturinzi baruta ziriya ngabo wabonye Abasiriya bari babateye. Ubwiza ukuri, ni Imana yabikoze, ntabwo ari imbaraga za Eliya. Urumva, n'uyu munsi nubwo twavuga tugasenga Imana, iriya misozi ikamanuka, amabuye akamanuka, ijuru rikururuka cyangwa isi ikazamuka, ni Imana ibibikoze, nta muntu n'umwe uba wabikoze. Kandi turahinga tugashaka imbuto, bya bindi byo kujya gufumbira, ifumbire tukajya gushyira mu murima kugira ngo imyaka ibe neza. Imana yacu isuku, ntacyo tuyifumbira, ntacyo tuyongera, ntacyo tuyifashe, ntacyo dufashe Imana, nta na gito. Imana niyo idufashe, Imana niyo ifite imbaraga. Imana yagiriye ubuntu Mariya, atwarinda Sami ndabyara umwana Yesu. Iyo Yesu yururuka mu ijuru, ariko uko yari mu ijuru akururuka mu bwiza bwe, nta n'umwe wari kumwegera, nta n'umwe wari kumubona. Nyambabwira ngo iyo Imana yabaga yangiriye neza, yampinduye, nageraga ku bantu nkabona barirutse, bamarayika banjyanye aho nzajya kwigisha. Nahagera nkabona abantu barirutse, nkabona abantu barahunga, nkataka mbwira Imana, yo Imana dutabare, Imana ibane natwe twese, sawa, Imana ibarinde. Murakoze cyane.
ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi, izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. niyo meza ndayakunda ntahatanezera